Ole tunjum chu Korean convenience store Aizol branch anga khani thil eyang o hei cafe ang te to pakha ommo chan hei andor chunga nya oi ka kallo na re tol tuka I kum ni vel kal ta khan ke youtube pakha chang ka da to mo ka vakal non li a cup noodles ka thanga tiang ka du du kha ka va thang pop popa an sausage te po hi ati lum the ve ka ama ka kal masak chun oven an chop china ma se an oven kha cafe an lo lu ta mo chuanin seaweed te chuanin ready to drink enge pouch hemi drink pouch in tur khanin ice kha kalatela chuan hi ka chanu hanin great flavor la te athil than ho ka lo shing du pa chambenu syo ka hmuwa ka hon turin ka leilau theilawa chuanin unconvenience store chunga hanin cafe omtel ngala ti hanin I a the ngal buka ti han drinks te po khamo kan pouch la khi atui du nutuka hei ice tel chung poi ha to thleng khanin adalo ang khamo chang kan cup noodles te po chu kan siam tira ti hianin milau peta a chuanin a mix te kan han pola masala te mo chuan sausage te po kha ka ti lum tir veka chuan ti hianin alo tuit ani mo du du kha va thlan thia chuanin hemi dor nom na ber chu mo anei tu no hi fel funny dor nuam lu tu ka ni chu chuwang chani in lo va leng lut ve to panga thila nei chi kim lu tu khe kan ron ti la hi chu tlem te ni ti hian hei I Korean Howing convenience store athilan H nang khamo tang khani chuan fry si kan cha boka o apoi mo ber amun ka soi thengil don amun hi mission Veng the Klassik khani o an lo renovate na sal tu ka chuwang chuan lo vakal ve cheu ro ka ron ti lang vek seng lo ani bye bye le vek u